iyo ubona bari abantu bose barwanya abitwaye M23 irwanira iki? Irwanira kubaho gusa, irwanira kubaho. Niho kuvuga ngo turarwana ngo tubeho, tugire aho twita iwacu, tuve mu buhunzi bw'imyaka 30, ariko tureke no kwicwa. Kwicwa kwabo kwaravuzwe, kwaramamajwe kuri za YouTube, kuri za video, abo bicaga, abo batwikaga, abo baryaga, ni ibintu biri ku mugaragaro. Ukibaza ese aba bose, iyi si yose ibyo ntabyibona? Irabibona. Ese kuki byirengagiza? Kuba byirengagiza rero nicyo gikwiye kudukangura nk'abanyarwanda, nicyo gikwiye kudukangura ko twiraye twagira ibibazo, kandi nta wundi uzaturwanira iyi ntambara, ni twebwe tugomba kuyirwanira. Wareba ibihugu ibyiswe ngo byaje mu kibazo cya Kongo, cy'uburasirazuba bwa Kongo, ngo bije gutabara Kongo. Ese mbere buri gihugu buri kimwe muri byo ukibajije, ese ujya kohereza ingabo, wibajije iki kibazo? Wibajije niba Kongo ifatanya na FDLR yakoze jenoside mu Rwanda?